ꯑꯩꯈꯣꯏ copy to ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ Director General of Police ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ through Director General of Police ꯗ ꯄꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ copy to ꯁꯤꯅ Chief Secretary ꯅꯦ DC ꯅꯦ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯅꯦ ꯃꯁꯤꯗ first date ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯛ 30 ꯊꯥ 1 2024 ꯗ letter ꯑꯃ ꯊꯥꯏ letter ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤꯕꯨ it has been reported that about 200 armed 𝐾𝐀 militants had moved from Changsinba and reached 𝗵𝗺 village all in the new 𝗵𝗺 area of Tamenglong district bordering 𝐵𝐈𝐓 district and Haina masi Secretary to Chief Minister na iba and 𝐵𝐈𝐓 na iba chithi amada Director General of Police da piba report chithi amada copy to Chief Secretary DC SP da piba chithi amada ngaliga matam da unit letter na immediate confidential na masi chithi jam thai chithi ja hidi ka dawre aikoi public domain da lakhre masi da 𝐵𝐈𝐓 Secretary to Chief Minister na piba letter si yamna confirm oi si da mayam sing palli 𝐾𝐀 militant armed group News Chani hena move to Houre leng Houre Changsinba dagi and the 𝗃𝗥𝗧𝗓 𝗵𝗺 village ꯊꯨꯡꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯅ Secretary to Chief Minister na magi iriba unit sida mek sing palagana DG da piyebako masi yam confirm report amani 𝐾𝐀 militant si yam na khoi taga do busi government gi leiba Secretary to Chief Minister gi Chief Minister Obamiyo amana DG da unit ama iba matam da it has been reported that about 200 armed 𝐾𝐀 militant haire batamko haidi moda phangma report ki matungina armed 𝐾𝐀 militant group mi chani hena move tore Changsinba dagi ꯊꯨꯡꯒ꯭ꯔꯦ da 𝗵𝗺 village da ko nearest krai da bordering 𝐵𝐈𝐓 district ki leibe area ma ꯊꯨꯡꯒ꯭ꯔꯦ habase si Secretary to Chief Minister na piba chithi ma da maximum palle batamko haidi masidi da koina suspected nate ko suspected nate sidi da 20 armed 𝐾𝐀 militant habani yam confirm report amani ko tamo si kanana report to kuna habadu reported that and hairamni na madugi internet portion ko measure mani adubu Chief Minister amagi Secretary to Chief Minister na pirko chithi ma habase masida report to re kanabu mi chani kulai paiba 𝐾𝐀 militant na confirm to rabni na confirm oi habase mani ko lobu yare tamo ko si pira matung da kaidawre DG da in this regard Director General of Police is requested to take all necessary security measures in order to prevent any untoward accident as well as to respond to threat posed by the group in view of prevailing situation in the state. Yana clearly must be done sagi tangai phadana Director General of Police ta madu security measure lokhat nabi damakta tawro habasi Chief Minister gi Secretary Chief Minister na ngali da proper re karama tarikta January gi tang 15 2024 da pire report ama similar then anisubada muk mana muk tarik 13 January 2024 da ngan hangi khogi jiri gi laiba issue gi matang da nenak matam da haji tholo manung internet cloud ni ko tamo masida muk tarik 13 January gi tang 13 2024 da muk 𝐵𝐈𝐓 na Director General of Police da mark toroga unit ama ire adu copy to kana pire security advisor pire Chief Secretary pire Superintendent of Police 𝐵𝐈𝐓 pire SP 𝐵𝐈𝐓 pire madugi U number na 1/25/2024 dia CM haire ko sida mana pire kamai pire in view of incidents of gun firing reported in 𝐵𝐈𝐓 on 31/12/2023 and the 01/01/2024 and also on 21/01/2024 the further considering reports of movement of armed miscreants from Changsinba towards Bangai range bordering area of 𝐵𝐈𝐓 Director General of Police is requested to take adequate measures to preempt spread of current law and order situation to 𝐵𝐈𝐓 district and to take effective countermeasure including domination of strategic location using the central force and state force ya mention ya clear ne se palle masida palle Jirida kaidore tang kunthraga mathoi tha 2023 da nomai kapak phagi report thame again amuk kapise 01/01/2024 da amuk nomai kapak phagi report thame and also 21/01/2024 da amuk kaidore nomai kapak phagi report thame sinna masigi mayam ningina maram orakanda haiba jaga sidi da takai phan amusu odum aidi yengjanna bagi damak takai phan madugi or person loan order matang de kogi section thral khat bagi damak da DG da madugi or letter amuk pire dam sidai PDC Director General of Police ta pire matung da copy to advisor security PD Chief Secretary PD SP 𝐵𝐈𝐓 PD si
continuing lakpa January thadagi hongna kuki khulai paiba khoigi kuki jo militant kanguna Jiribam ji tasingna attack tawdore Jiribam gi leiba maitai singda tasingna landadore habasi government gi leiba intelligence report ki matungina matam chana moina madu action lokhatlu haina security measure lokhatlu haina mase CM gi secretary to chief minister na mai no concern DG da mai no concern official singda copy to thadana you not idna khangalami tamako then again amuk kedawre date 31st January 2024 da amuk kedawre geofree amuk secretary to chief minister ki geofree amuk kedawre advisor security ne director general police ne ani makta mark torkanda you not amago e batamako adu copy to kana pire chief secretary pire aduga Jiribam gi leiba deputy commissioner ga copy to pire sidna kari hena pire report have been received of possibility of attempt to loot arms and the ammunition of 7 IRB located at Jiribam district. Police department is requested to take all necessary steps in this regard. Sinam kaidore Jiribam da leiba 7 IRB gi leiba kasagi kanojagi games dagi battalions dagi kaidore aikoi nongoi ma di khulai maru marang long na bidam tai khoi adugumba plan tawrani habi pau tare aduna police department is requested to take on necessary step in this regard aina chithi tharami badamko Jiribam gi leiriba 7 IRB gi leiriba ngasagi kanosi KMC kanana lut to godagi habasi mai manung internet policy ni leramani tamko adu busida chief secretary to chief minister na DG amadi advice security advice chithi imatamda kanana to godagi je mai amsina pallaga sum irabani na khangamani tamko asugumba Jiribam da something kaigum khadi tawdore habasi mamangi January gi 2024 gi January gi horpadagi hongna government gi oiba mogi report agency gi ko report phangdana thak lokhatna hairami batamko adugi hendokna mo kaidore Jiribam da nomai kapami je 3 times nomai kapami report am leire sida tai kunthraga ma thoi tha train thoi 2023 da nomai kapami report am leire 0101 2024 da mo kapagi report am leire again amuk 2101 2024 da nomai kapagi report am leire adagi then sida ITLF na it may also be noted that the ITLF is reportedly considering cutting off supply lines to Imphal Valley via Jiribam. Masi ITLF na masi panmei report su palli batamko. Ai taraga sagi areas the government gi leiba magi process and proceeding matungina leiba kuki jo militant khulai pai basing jina maitai do onjalaga no mai kap tore khulai lut tawdore na do onjala no mai kap pe habasi government ya make lot of documents mai amanga sidi sakhi oire then namana Sumana continue matang lakos ke daure mesti da mo ke daure 2101 2024 da ngasagi officially manung domogi tongan ba khogi kano mo thome sei da ko thome mai thoke habu to ADCP elo manipur da thaba chithi ni si je me go mengi tongan mo SP ki kano mali khogi letter mogi letter sana badu mali mesti da panya mention supali in view of the revealing land and order situation in the district and the instance of gun firing occurred at Durgapur Lamtai Kunau village 𝗵𝗶𝗃𝗏 subdivision Jiribam on 31/12/2023 and the 01/01/2024 reference FIR number 05/12/2023 𝐵𝐵𝐾/PS under section 307 and 34 IPC 25(1)(c) Act and the FIR number 01/01/2024 𝐵𝐵𝐾 PS under section 307/34 IPC masida nomai kabakhi matam dugi matung ina moina FIR am pallaga masida pung kya da kabakhi ba kamai troki ba je palla matung da masida kindly provide 2 quotes of CAF CAPF for elaborate security deployment at Jiribam and the 𝗵𝗶𝗃𝗏 subdivision Jiribam for maintaining law and order for kind information and necessary please ane har kanda masida ADGP elo da chithi ma iraga na form ka dagi SP Jiribam na chithi iraga piram bagi moisida magi message sama thro poi report phange tamako chwana proceeding chana tawre chana gani ka tawre date kunthraga ma thoi January gi 2024 da ngasagi khulai lut tawgani na khogi information phangmai team thaba nomai kapam bagi ngasagi nomai kapsal ba hum kapsal bagi sigi batakta action lokon nabai damakta chief secretary to chief minister na chithi tharamba then amana mu kai tawre 200 armed kuki jo militant mayam na move tawra ngasagi kanoda khoi Jiri district manung chkhel kanda irang sarana irang tawna bagi magi oiba incidents mayam phangya bagi report tharam bagi report mayam leire si lei marak si da kai tawre January haji karoni June ni January February March April May June
था मरी मंगासी मधुगी ओइबा कईगुमा मत्ता ngसागी लखोतना थमकान कदौरे इखंग हाउदना 06/06/2024 दा अखोई शोभम शरद कुमार कौबा मैथै मचामा कुकी लालहौब ग्रुप ना मखुद खुलाई पाइबा ग्रुप ना कदौरे चमजबा सिविलियन अमा अखोई डेट 6/06/2024 दा हाटपीरे डेट 06/06/2024 दा हाल मतुंगदा 06/06 की नुंगदांगदि हौरगा 07/06/2024 की मिडनाइट की हौना 08/08/2024 वक्से कदौरे मैथैसिन लेइब युब यामा मै थादोए आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन में थादोए अदगी हिंदोक्तना ngसागी गवर्नमेंट की लेरिबा कोई फॉरेस्ट बिट ऑफिस में थादोखरे को सुमाइना कंटिन्यू 06/06/2024 दा स्वयं सर कुमार हाटखरे 06/07 दगी 07/06/2024 दगी अखोई मिडनाइट की होरगा 08/08/2024 बाउसे कदौरे सेरीज दा अखोई युम नहीं थारे पुलिस स्टेशन नहीं थारे फॉरेस्ट बिट नहीं थारे अदुगा डेट कदौरे डेट 9 दा कदौरे अखोई सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ना अखोई मई नबा डीजीपी कमिश्नर कम सेक्रेटरी होम 2 डिवीजन नंबर 2 दा कोई कदौरे चिठी थारे डेट 15/01/27/01/31/01 नमन इगिबा मई यूनोट मयाम जिंदो यूनोट मयाम हिंदुगी ओइबा सबसाबा रिप्लाई मा को आदि अदुगुम मयाम थबक तौगदौरे नत्रगना मदुम कन्सिक्वेंस फतबा थौदोक थोक्तोरे हायना खंगना चीफ मिनिस्टर की साइट की पीखिबन यूनोट मयाम जिंदो अदुगी पखुम मोइना को अदुगी पखुम मोइना सबसाबा सेक्युरिटी की ओइबा कई लगे हाबदु बिखत पिरोना इबा हौरे अभी तारे साइ एरियाज कोई हंजनिंगी सी कोई अनोदा होस्ट कोई एंकर कोई हाइजनिंगी दिना हजन इश्यूज की मतंग दा चीफ मिनिस्टर की लेबीरीबा सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने फंगीबा मागी रिपोर्ट माना मेरी नंबर कंसर्न अथॉरिटीज ने पिरमीबा मागी लेबर लेटर सिंजे तसेंगना क्लू इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मतुंगिना फंगना दता की मतुंगिना पीबो एरंगने बतामको अभी तारे सुखसांग बा थामरी मंगा जे कैदौ लेगे हाबसे मिया क्वेश्चन नमने बसे अभी तारे साइड सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सिंग इज दा तसेंगना कुकी सिंगी मतेंग पांगलागंदा समथिंग particular area khari wani ko matam du kuki khulai pa mayam changhil akanda ekoi maitai sing yum mayam ma thugai hona koi thang hona pa maitai hat pa adu da sagi sigi mamang thamari mamang dagi chusampur dagi khulai mate chala pa mi chani jiribam border me ata na changi mayam ningje masi leibiri ba security force central paramilitary security force madu uhog da jala sini da na poto mo sabe matam na madu ta sing na khulai bati chala pa ba mi chani changba haure थुंगरेनस द इरीबा को रिपोर्ट सिदा अभी तक यदि थुंगिबा पोसक से एंड द रिस्क हाइबनेबा को मूव फ्रॉम चुसामपुर एंड द रिस्क हाइबनेबा को तमो रिस्क कायदा फाइटोन विलेज हाइबनेबा को फाइटोन विलेज थुंगरे बजि मजु यान मेक्शन कन्फर्म तो पीरी बसिदा को अभी तक साइ मतम सिदा लेबिरीबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स को बुझिंदो कई दो लेगे कई दो येंग लेगे देन मना मतम तो पुबीरीबा एसपी ना सिक्योरिटी अहेन म पीबीयू हाइना माना चिठी इरपगी रिपोर्ट नि फंगे अदु तारगसु मतम तो स्टेट की लेबिरीबा मतम तो पुबीरीबा एसपी दुनो कई दो लेगे को हंगिंगी से अभी तक साइड मानब मानब कोई मियान प्रॉक्सी वार का हाइरिसे मानब मान प्रॉब्लम लाएबको अदुदम अखोगी मीदो हाले डे 6 दा 6/06 दा अखोगी मितै इचम चम इनोसेंट सिविलियन सोबम सर कुमार दो हाला मतुंगदा नेक्स्ट डे दगी युमै थाबा होरैनी अदुगी युमै थाबा कदौरे डे 6 दा हाला मतुंगदा 7 दा 6 की मी सिनबै लानगाय मक्सी 7 दगी होरगा 6 दगी होरगा 7 दा मितै प्रजा सिंजे कदौरे मफम चानम जगह हम लेयुना बिदमता सिप तो ओना आर्मी यावना पुलिस यावना थांगदोक पिरेबको अभी तक डेट 7 की 6 की मिडनाइट 7 दगी होरगा 8 का नुंगाइना युमै थाबा यारना की प्लान अमा तौबिरबरा क्वेश्चन ने लाइस अभी तक डेट 6 मी हा तारगदी 6 की मिनिट दगी होना कंटिन्यू सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अमा स्टेट फोर्स में आमगिना लेइरी मितै एरिया सिंगदा फुल्ली सिक्योरिटी प्रोवाइड तौर मदुंगा भी काम काइगे बतामको अदु नाखु मोता प्रजासने फन खोंदो कांदा को कुकीज में पामीबा मोय मयु में कई मई थानिंगीबा मोय तांथोनी एरिया में फंगनबगी दमक मदु कनागुम खरे लक्तुनो यावरबा है क्वेश्चन लाक्तोरे लास्ट कई दोबगी लेबा अमगी चीफ मिनिस्टर स्टेट अमा लेगा तौरिबा चीफ मिनिस्टर अमगी सेक्रेटरी अमना इबा चिठी अमा डीजी न नत्रगना सगी लेदिबा मागी कमिश्नर सिंग न नत्रगना एसपी न नत्रगना लेदिबा मागी सेक्रेटरी एडवाइजर दुना कई दमता इग्नोर तौराबा सगी लेदिबा टॉपिक से मरु न थु थमने कई दमता इग्नोर तौगनो देन से जगदी लेदिबा चीफ मिनिस्टर से मोना ओना तौदे हाबनेबको लेबाक चीफ मिनिस्टर मन लई चीफ मिनिस्टर मगे ओइना मापी पाव थोक तौरी हाबसे रूल द लॉ से काई लगे हाबदो चीफ मिनिस्टर मगे सेक्रेटरी ने पीबा डायरेक्टिव पावदा डीजी एम तो सिक्योरिटी एडवाइजर कमिश्नर बन मदु मतम चा थोक तौग मदु गमगम तारगदी मोइदु मसाना खंगना रिजाइन तौग चुम रिप्रेजेंट मोगी मथदा लॉ गे गवर्नमेंट गे तौग तो प्रोसीडिंग लॉ रूल दो मोइ मथदा एक्शन पामी यारे बतम एडवाइजर मथदा सिक्योरिटी एडवाइजर डीजी के मथदा एसपी के मथदा मदुगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चथरे मतुंगा मोइद कई लासेस लगे हजि खै हौबि यारे अचौबना सुने एक्सक्यूजेस पी है
naha agang macha sipoi gum mana tagana esai mana tagana esai mana soira gana chayak pigi haiba adu yaro ko aduna government amagi bapi pa amagi mahut silaga leiriba adugumba then secretary to chief minister guy je ngasagi part of CM to ko tawro ni thobane no tama adu moi the direction pi mana pi directive ama mana pi directive matam channa madugi leiriba DG na natragana madugi leiriba advisor and commissioner SP na matam channa madu mi life am the asset kanang na gamdabai mong leiri man kai gino moi na tatar jik kadare department inquiry to chatha dam tamko kai hi lapses le no kadare hon no habiti gone mi siba loire yu mai thaba loire ko departmental inquiry de che chang khara uthok na kan na sagi madugi ai khoi to hon thok tori ga na lai har kan da miam da themi ya da mo ma da sai ka dore ai tawra na mo to du yaro ba inkar ko kai ko aduna chapchana honorable chief minister gi thok to hon tori bani na madugi directive in the officials in je kana no directive madu mathok tori bi ka no mi life protect ngam da mi gi property me ngak sem ngam da officials kana ma khala kan da departmental inquiry to changi ba tamko adu to ka da ho thok da ne sai excuse mi yaro ba mi si re yu mai thar lo re aduna ngasai gi nei ba ai na hajning di ngasi da gi na nan mi si ba da gi na yu mai thar ba da gi na hauraga last ai gi thamanga gi mawang January tha di hongna January tha di hongna ai government gi over report ta ai khulai matan chana pai ba mi chani changba haure thungre ga na report thami ba sidako madugi matam ni da thungde lakte na ta tawde habagi karamba official na madu report pi gi pramani adugi hindok na mo kadore noi ka bakhi bagi noi aunak thon ka pagi jiri noi aunak thon ka bakhi bagi report thamai sidako mena pachi khoi thamnate government gi over confidential letter thoi ta thoi je ai ta ga di sigi leiba confidential letter sing government thoi order sing ji ta singna machi lali na khoi chapadi yaro e posiko aduna masi chenari official sing ji ta singna chap chana department inquiry to khoi piu adu praja sing machi da shiba yauriba ta na khoi lajene be pai chi no ma ngi ba masagi thokre thodose machi ta singna machi lapses kana o hen no madu government pugu dabuni ko government lapses la ya ya ma thonje hoji ju ori ba pochi adu machi government na akogi dg na akogi chiang gi wa inde habagi wa pham leraga chu CM che akogi hoki ba koi irang ha tare me ahum dagi hoki ba irang sida akogi CM na akogi unified command gi chiyar yame akogi kanu pare maje akogi tang de 31 hida dum lokhoki ba mata sida chief minister gi pawam ta lehan dabagi pochi da akogi security sing in the right pochi ba lai bene ba mata sida kanu ni inkar ko hajini unified command man pare da wi tok sebe ko ai ko na manu hanjana magi documentary da ko yema thong ta dri ba je he was chief minister of Manipur ko chief minister of Manipur ne ma hajik secretary chief minister na DGP natragana commissioner antarana security advisor de mana directive torga ma chithi ibanga mi boji ko chithi ibanga mi bani na ireba chithi je kana ebro chief minister ira koni ko chief minister je ma haji home ma pai bani ko aita ga di lei yo saksi CM mana magi security advisor magi chairman je ma pai me haiga lokhu e habu sai controversy me am lei tamko controversy me am lei controversy je sai khoi na miam na sai hangning ba khangning ba uning ba me am lei bu do madu khoi na document la ga report ne madu khoi hai gum se ko but khoi hai ningi di right now ajuk honorable chief minister haje manipur gi ajuk hinga lei ri ko chief minister ma lei bai je chief minister ma gi tong do ma thau ji kai na ha je ta sing na security gi lei ri ba ngasagi chairman na tagna security advisor to DG do DG na chief minister gi ma gi lei ri ba rightful report to yaw ga ta ga di yam clear thami ro ta mo ji biam da only chief minister ne thami ba chief minister ne level ni ID leiba security arrangement gi ta security gi advice gi ta security gi leiba protection da ai shuna wrong di na ma ka to ka ko tamo ko yam clear thami biam da yaw ni to yaw din haile riya ro but to to mo ai leiba se honorable chief minister na ma gi space da ji hai ri ko hajik sing lapses ka do gi to leiba no ai mari de ma concern DG natraga na SP natraga na DC jing da madu report on pijak na de ta mo da ko re ga hai ri ko then no so ta ko ma gi right lei ri tamo ma gi right lei ni ko ai da ngasai internally ngasi manipur praja gi lei ba praja sing ji kai dore emotion people di middle class le le su hai class ka le gi icham cham civilian adi icham cham praja gi icham cham praja gi hen manina internet manu gi lei protection ne ko table lakse ko kai de haju lei protection da chief minister men lei ri chief minister ma thok ke dori ga ba je ko mi am khangi oi da ga di chief minister ma gi secretary na ngasi hangi ba hai ba question me am je ngasi di ka dore chap chana madu pakhumdo lei ba DG commissioner na tagna ngasi lei ba ngasi khoi kano advisor security advisor na koi chief minister na koi da inquiry tori ba koi da hangai ba sakse ai koi mo mai le de ai koi to tori chief minister wa ha ba koi khang de na hai ha ro em clear da mo ko amadi clear jam thambi ba ko asa ya ju kai jani hoji ba di secretary to chief minister na leiba mai na ba concern official sing mathakta question hangi wa hairi thok tori go madu pakhum je as soon as bo ngasi ma hai mak
याम अथुम तुम मियाम थम्बियो को लेबा मनुंग से चैनल में ऑफिसर खुदिंग से कदौरे मदुगी डिपार्टमेंट इंक्वायरी मा को असोय बजे लापसे से मियो बगी लाइफ प्रॉपर्टी कन ngam दबो ऑफिसर सिंग जे ngak से ngam दबो ऑफिसर सिंग जे असे बायस ने रो ऑफिसर सिंग कना कना नो छिदो कांदा ऑफिसर सिंग तो सेना मथौ तो दबि दंग तो को सब चांग में एक्शन लोकल नि थम जगे हम राउंड नम रिमाइंड तो इको प्रमाणि को सबिटु करेक्शन मियाम हाजि हाइना पोट नि को अदु मियाम के प्रजा के अपा मदि याव खिदि अदुबु वरिम सानि सा थक्सिना कौर कांदा लेबा के इशू खना जि डिप्लोमेट मतang खना जि कौरगा नम साइन तो हनगी बगी मणिपुर सिंग वरी से सेम थिंग हंदगी लेबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग जिना तौरिबा थौ थौंसे थौंसी तसेना तारगदि चुमीद्र लाली है बजे अखोई हाना वरोशन नमन तक मदु जजमेंट हाना पीद्रिङाइदा कमाइना कोई वरी सादिना क्वेश्चन नमने कना हो सादिनो हजि सिदि अखोइना जि खंगप याबजि तारीख 13 मंगा था 13 मा तारीख 13 मंगा जनवरी 2024 दा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मागी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने इबा चिठी डायरेक्टर जनरल पुलिस इबा चिठी जे मसी हजि चिठी अखोई मसी लाइ लोबु यारोय बसी पोसे मरमदी सिदा इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इन पल्लगांदा इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट अबाउट 200 आर्म कुकी जो मिलिटेंट पल्ले याम डेक हम तो बसी देखो हजि तसे राइटर के कुकी खुलाई पाइबा आर्म मिलिटेंट ग्रुप अमा को अखोई मणिपुर फोन खुलाई पाइरगा मजिदा एक तौरे ऑपरेट तौरे तौरे मसी लांदारे तौरे मी हाले तुबे तौरे एक्शन तौरे बजे मणिपुर की थुगाई न मसी लाइब लोय ऑर्डर थुगाई न मसी लाइब बजे मसी लेब गवर्नमेंट लेटर्स न मसी अखोई लो यारे कम हम तो यारे अदर सिदा कोई कोई मना सही कोई तबो तबो छांग हबी गिबदुनी कोई जिरी की लेब ऑनरेबल एमएलए जिना मागी वीडियो फुटेज हम गबाना मयाम ओलखी अस करी चिंगने बमियोय खरेना चिंगने बजिंग कनागो म चिंगने बजिंगना कमिसा बसा खंगदबो चिंगदबो चिंगनाय को बसा खंगदबो चिंगदबो चिंगना को मिचा मा हलमे याम नुंगाइती मा हाइनी को मा हाइनी नो फनी एमएलए ngei da ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोई बो ऑर्डर सिदा खनना का डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट लेटर पी खनरी सी खनबा कनादा मसा जो ऑनरेबल एमएलए मोइना मागी जिरी केन के एमएलए मोइना आई जिरी की एसी मनुंगदा सुगुम इरा हम थोकदौरे सुगुम मिलिटेंट मैम चंगरे सुगुम नोंगै काबा हौरे हाइना स्टर रिपोर्ट लेरो मैम जिमा खनबा यावदब जाला सिनि हाइना पोतो अदरना मादी कइदौले बिगे कोइ हनि क्वेश्चन जिको मा केंद्र तो की मपी पारा तबरा केंद्र तो की मागी लगी प्रजा सिंह दुंगाक सनाय मा थबो तबरा अदु नत दना सागी इचम चम कोइ सक चिंगनबा सिंगना चिंगनबा खरना तरो हालमेगा हाइबो होई अदु मयामना अखोगी प्रजा सिंह मपी पा ओय कोइ गसी सावरे मोइदा सावरे से अखोइना मोइबो इनपर्सन वानते मपी पा ओय लीडर मोइ ngang थोक तम मोइदा रेस्पोंसिबल मसागी दायित्व लेत बो ngang कोसे कोइ याम नुंगाइत्रे अदुना हजि कोइ हाइजनिंग इज तसेंगना सेंटर की ओइना अखोई अहुमक सुब ताम बीजेपी की हजि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अहुमक सुब ताम की मा प्राइम मिनिस्टर नोसक लौरे थबक हौरे हजि मोगी लेरिबा आरएसएस की चीफ मैम नजु गसी मणिपुर की इशू जे फर्स्ट प्रायोरिटी खलक आना थुनो सिंग दौने हाइरि को येंगदा लेट्स सी तबुतब खोइ हजि प्रजा मोन हाइनिंग इदना कुकी नार्को टेररिस्ट ड्रग माफिया कांगबु सिंग तौरिबा सथि लानजे तौरिबा थौंगजे म चुमब्रा और लानब्रा हाइबजे मसी सेंटर की गवर्नमेंट हाना जजमेंट तो ताइ मरमदी मे की तारीख अहुम मे की तारीख अहुम दा हरखिबा लान मे की तारीख अहुम मोय लाखिबा पीस रिलेने थोरा लाखिबा दुगुंबा मोय खोंजे से चुमब्रा लानब्रा बजे मसी हमदा हानमदा लेनबियो मसी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाप थोक दोगनेबा अदुगुंबा मियाम की पीस रिलेने लाइ खोंजे तुदिदा AK-46 AK-57 पाइरगा AK-47 AK-56 पाइरगा लाखिबा अदुगुंबा खोंजे तो पीस रिले ओइब्रा कोइ हजि क्वेश्चन जिको अदुगी ममांगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लकबा ड्रग ऑन वार ऑन ड्रग की मतंगदा पोपी थारी मयाम जे मसी लोना याब्रा पोपी थारी जी लोना याब्रा फॉरेस्ट एरिया दा इनक्रोच तो संग इबा कोई इलीगल इमिग्रेंट मयामा फॉरेस्ट एरिया दा संग लगांदा फॉरेस्ट की बिट ऑफिस में थादो खिबा फॉरेस्ट की एरिया में संग मैन जगन कोथो कांदा मैन युम थाजल कांदा इलीगल इमिग्रेंट लेडिंग जे मसी चुमब्रा बचे चुम मयाम जे सेंट्रल गवर्नमेंट हाना पुथो बिदाय को पुथोमा जो जजमेंट पिर मतुंदा अराना चुमनो पुथो मतुंदा कोई तोंगाना होई वरी छाना रूम लागताय हजि वरी छाना रूम जे कमाय छाना दुरी गे नोंगै कापे लेपु हा तोक तुरिब्रा अदो हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मंथ्स नमी क्या नहीं कोई चंग यार देनो सुचाम मुचप यादना होना दुरी जे कंगबाय दगी लोरे संगाय दगी लोरे हा जिरी ह चंग यादे मोरे ह कखरे सिगी पोसक मयाम तोई थबक सिंजे मसी कुकी तोई थबक सिंजे मरम चाबा चादर कोइ नै नसे उमता कनो ओजा कुमार को अरु कोइ हजाय जनि सी इशू दैट इसम समना सेंटर ना नकन अनि मकी फमिन कंप्रोमाइज तोना लंबी थिरक मतमदा अखोगी मैतै की लेबा लीडर सिंग अखोगी मैतै की लेबा सीएसओ की लीडर सिंग हजि हौरे ना होजिया हर खुन नाकसबा सिनाव मयाम ngasi कैदौरे हजि केस पांदना खोतना मयाम तब हौरे हजि मयाम को मसी मरम चाबा थबला बचे सरकार ना तौबंग दब थबा मखक सरकार की लेबा विनेस समद सरकार की ओइबा थौंग थदा दै खोइना मतेंग पांगजलंग असि कैदौरे थवाई कन्नब लम कन्नब प्रजा कन्नब मणिपुर कन्नब होना जरबा गसी खुंजा खुन्नाक पसिनाव मयाम ngasi कैदौरे केस पांदना ngasi ऑर्डर में थोबा हौरे सि सिकरा नागतुरी गन हल्ता गे गनो
ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯒꯤ ꯗꯤꯀꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯅꯤꯁꯦ ꯆꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯐꯥꯗꯦ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯥꯅꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯨꯟ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤꯁꯦ ꯐꯤꯕꯨꯟ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯐꯤꯕꯨꯟ ꯅꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯀꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯨꯟ ꯅꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩꯗꯨꯗ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯚꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ That's it. Tamo adu targadi lebiriba ngasigi lebiriba sarkar sembiriba ngasigi manipurgi lebiriba law making body lebiriba kendra gi miyam ithok tawni kagreba MLA miyam je kedo lebirigi hauji karam mong do wasi compromise ko mong do aikoi mi sibo loire aikoi gi mi hatpa loire yumai thaba loire masida compromise to keno hauji mon cookie injelam su yaeba central paramilitary force khara da khut ma loktu na ko ji tawi posen sakhi ne laije ko moi mi kha halogi ge maitei khara halogi ge maitei yum khara mai thaugi ge maitei yumi khara tanthogi ge adu ne compromise to no hon rakhi ga haira masu yaeba of course ore phim koi khan ta ni tamko ai taragadi ada area da koi maitei na madu compromise to rakhi question mani laktu ipunji adu na hajai area si da government gi oiba chapchaba si documents ai koi da pen finding leire ko manipur manungda dugumba manipur gi manungda dugumba ga sagi cookie gi oiba cookie jo militant kangbu cookie gi jo militant kangbu khulai pho payo kangbu manipur da operate ro le ha je government gi oiba intelligence ki report ta government gi labor report ki matung ina masi confirm tore koi logu tare hosi yare hosi ai tare ga di ai koi gi leiriba manipur gi maitai sina particular koi gi scholar mayam ta ga sagi lebi ba wang le mayam sina si ke dawre तागे ताव तोक्सिनु के काका सुकाइदे ngasi lebiriba intelek mayam na ngasi gi lebiriba toker mayam na ngasi manipur gi thoi mayam isu mayam da putho ngasi miyam thamije miyam gi mina singna bane ko ko tabi da du to kan morim thangi ji miyam gi judgment lakini si ko dele na haje ningi dana ai koi na wangang matam da cookie ji na wangang matam na press no thukuma matam ne ke dawre a great maitai militant group hai maitai gi militant group ta har palaga ne tawram masu taram raju finding ma phangri ga da hekta blame tawe batamo ai khoi na dikhe dawre suspected ko cookie militant ga hayeb ko mapa mapu ilaman ton ba kari gi dam suspect haidu no ba tamo adu kadu adugumba top leader oira ba adugumba miyam gi thok taro leira ba adugumba leader sing duna kai gi dam suspected haibi di no actually hajik mamangda jiri gi lambi da government gi oiba state gi oiba thau tanker the gas tanker pa kumatam da moi cookie gi la hoba group amana cookie gi leiba united cookie National Army ko group amagi leiriba defense secretary ko unipam na khuye pi thadrokre ai khoi na ambush to wani tama phone hai dum ko kari gidamakta manipur government gi leiriba missionary mayam gi na cookie da landana ba cookie ha na ba nongmai leire adagi kari kesper leire bomb pure aduna ai khoi na to wani ja hai hai ne mathong na lei that's it adu targadi adum ba hai ri kan bha moira bane metro adu ai khoi na any kind of manipur gi khunda mini fur khuding maki pusalai cha thana pure goose me pusalai ko yaroi gari thoba yaroi ai khoi adu action nam togre ko to state government gi government madu chati chali adu ere ka su khoi haini gi manipur da ngasi crime tawrise crime creator ri ba ngai kapi ba mi hali ba yumai thai kana na ba je cookie ne tawune ba kan ham tawro po ne ai khoi da cookie ne tawani hai ba je ai khoi hai ba ngam nam kai gi no adu hai ri me a hojik adu ma hai ba ngam me a ma sing ngasi hai ri ba ko ko sai khoi ju hai ri ko ngasi ngarang na han gi Honorable Chief Minister na Jirida chaka to khongchat amagi one day heta magi leiba sipoi kan boy fast kan chapo kan trip da karan mi kapi ba na ta na chini karan mi kapi ba
कदबगे अदा लेरिबा ऑपरेट तोरिबा अछार फंगी लेरिबा मैम सिंदो कदबगे खंगुद्रिबा खंगुद्रिबा everybody knew it that's it तमोदि तगदि कदबगे साइ एरिया खोइदं साइगी कदबगे मुइबुसु हंज नोंजर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में फोन सिंगना ngam abaije manipur प्रजा में अदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न पीबी स्पीच में खोइना याम नुंगाइ बसु यावे दुगो यामना खोइ थंग छोनु यावे बको नाहांदि कदौरे मागी लेरिबा ड्राइवर अमदा कदौरे खुद थारक पोइजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद थाबने हाय लाव हे मानको अखोइ टोले तो ngam खै हौरनि हायगरे बको ममांग सिरिबा मिचम मयाम जिदि मागी मिचम नतबरबा सरकार मिचम नतबरबा तमो अखोइ मस्ते मयाम हालिबा फोंग नमंग का हालिबा ngasi कुकी मसा जिंगिना ngasi कदौरे मिचम मयाम बुसम बुसनदना मांगी बसिना मयाम ngasi वीडियो वायरल होले मयाम दना को मरुन ngang luon ngang ha adagi moina फोंग नोंगै नम ngang तौबै द नोंगै काउसला हाला बाबुदा जमफदम याजल मको थुबा को तंग लेंजन बा चुकुम बा मियोय बगी सांगा द यन साथि बदुगुम बा कंगु म लेरे फोंग ड्रग थारे को पोपी फोंग थादना मजिद कायनी मणिपुर की ओइबा जाति खुनाई मांगना होनरे इंडिया की मनुंगदा इंटरनेशनल लोरसु यादा ड्रग थारे है खंगजी बाबुदा अदुगुम प्रजासि दु खर कर लेगी दरसनि को आइन पोसे अदुगुम मथक कोने लॉ एंड रूल एंड लॉ ले है खंगन लगा नगसी बो एक्शन लोकल बेन काइगी नोबा ओजा कुमार को अदुना साइ एरियाज को हाइजनिंग सी कुकी की मसक से कोने क्या एक्सक्यूज तो लेगी नोबा मोगी मथक लेरिबा मोने तरिबा आराना में यामजिंजे आराना में यामजिंजे गसी कोना पुथोम चंगे कनो ओजा कुमार अदुना मोगी मथक तरिबा असुबा आराना में यामजिंजे नमसन थमकान ngसागी तौबा यारने तौबा मोंग मानबा अदु कनागुंबा इंस्टिगेट तौरगा कोगी तोगानबा पावर पाइबा कोई सेंटर नाय ताने को कनागुम खर इंस्टिगेट तौरगा मोय इंस्टिगेट तौरगा ngसागी मोय nganglo मसा am pira kanda अखोगी लेरिबा जाति फ्रुप छि मांगना न होनबा अदुगुम मानो मोंग तौबसिदि कराइनि अखोई खांग लेंग मोय को हजि टू लेट अखोई मतम लेत्रे को मतम लेत्रे ngasi मक्ता खुदम मोयना अखोई याम नक ngasi कनोदा कौट्रुकता संजम चिरांगदा देन मन ngasi कराइनि से इथम मोयरांग पुरेंदा को मोयरांग पुरेंदा इथमदा नोंगै कापै म्याम जे क्रान हाना होबनो अखोगी न ngakthok chana phona ri अखोगी इचि नाउ सिंजे आर्मी न कोइतान तान फान होनबा मोगी न मनिंग तो ला लाग नोंगै कापै मगा सप्रो होनबा मनिंग तो बोंग कापथाबा तमो चुगो मयाम नि दा आर्मी के तो लेगे कुकी आर्मी के मखोई दे जगोई सानरगा मोइदे लेगे तमो ऑफ कोर्स अदु अखोइदा खंगपोनी अदु मदु लेरि बसकसे मखोई मसे जगोई सानरगा महिना थ मोई मोहोय बे सगुटप लाकपनी आर्मी न खोइदी इथम मोयांग पुरेंदा तमो इथम मोयांग पुरेंदा ngasi ngauriba खुंजा खरा मयाम तुम बच्चा खंग ngauri मयाम दु खोइ याम नाइ तब इथमदा युम त्रा वा हाय खरगो मतमदा युम मै थागि जगा दो खोइ यिम तम नाइ ते अदु नियरेस्ट थंगब जगा खर दे दौरे लेहोइ पजा मयाम दु ngasi थरक उन लेहोइ मयाम जे अदु खुन नाकसे बिचि नाउ मयाम दु के दौरे गिबु ngасai लेकाइ खुन ngak होना मतम न के दौरे मनिंग महा दकन ओ येत मयाम दु ngасai आर्मी केसर मयाम खिनजल को अदु चिंगो नगी अमदन चिंगो नगी लेप को नाइ न ngасai चुरुप चिंगो बिरि चिंगोगा मासे द खुंग्राइ सलगा द खुन मयाम रु द मिचम सिनिंग बसि जरो जनो ना नोमे कासल इनि बो कनो जकुमार असुगो मयाम निंगि द मोगी नुंगाइमिन नबदु नुंगाइमिनो कछु काइदे तमको मोगी नुंगाइमिन नबदु नुंगाइमिनो कछु काइदे हिस्ट्री दि मांगबि यारोइदना हिस्ट्री मांगबि यारोइदना मोइना ngasi कुकी खंगा दबदि इंडिया गी लेरिबा फम याइतों फमदों मचिंदुना मोइबु यूजन इबुस तबि रे जमै खंगा दमनिसे हेयं मोइ अरोबद मोइ मोइ ते बितार कपकनि मोइ हाजिदि तवरा बितवरा ताबनि हिस्ट्री बुथोकनि मोइ चिंगिनि हजि मोइ मतम ग्रे लेमिनरे मखरजे मतम ग्रे लेमिनरे मखरजे तमो खोइ हिस्ट्री फागदों ताबनि हजि नत्रो हाजिक मणिपुर गवर्नमेंट की लेरिबा मिनिस्टर की पोस्ट पाइबिरिबा खोइ इंडस्ट्रीज कमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्टर ओइबा निचा की गेंगी बागी निपा मागी मवाजे केनेफ की यूपीएफ की चेयरमैन ओइबा थंगबोई किमजेन हाइ निपा से काय हपनो ओरिजिन फ्रॉम ब्रह्मानी हां ngasi जेटारे की माई एमपी और मेबनी तमो दगी देन हाजे कनोगी साइकिल एंगी एमएलए ओइबा केमियो हापक की मागी निपा से कनानो डेविड हंसिंग कनानो एग्जैक्टली हां मा फॉरेनर मानी अदुसदा ओ बसादना सिदा मोइना सिदा ngसागी लेबाक थुगाइनो होनदना सिदा मोगी ओबे जगाम कनो होनदना मदुदैदा फमजाव पाइबिरिबा ngasiगी ऑनरेबल एमएलए की थाकते लेबिरिबा ब्रोकर बिसाइस नंबर लेबिरिबा मैtai मचासिंग मरुइना पार्टिकुलर को अखोगी लेमिने जाति सिउ फ्रुप असु मागनबा लेबा असु काइनो होनर कोमतमदा येंग लेरिबा दुगुंबा मयाम सिम रक्सदिदा लेबा सिजु मयाम यावरि को गनो जकुमार याम यावरि ऑफिसर मयाम यावरि खोइ थागलि केसु काइदे दुबु मियोइ खरदि को मतौ मानो होनो मि खरि यावरि सिंगे बसे ज्ञान ताबियो को हजिक फिल्म से हंबियु कसिनि मतुंगिना संसदजकी बोरिनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अहुम सुब ताम वसक लौग्र मतुंग दा येंग तारी को तबु तब खाइना फिबुन नमे थौथि को यारगुम से अखोई की मैते की लेबर लीडर सिंह सीएसओ की लीडर सिंह नतल प्रजा सिंह जे कनागुंबा सेंटर की लीडर खरन अखोई फिबुन नम दोरे को फिबुन नम दोरे तमको फिबुन नम दोरे मसे अखोई यागुम से कम फिबुन नम दोरे अखोई मसेन खरनबा अखोई मसेन छावनबा उछु छिरप यारि को मरमदी लांजे थेम होनबदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯪꯒꯣꯟ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯪ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ unlawful act ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯣ ꯐꯥꯕꯤꯔꯣ ꯄꯨꯟꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯨꯅꯤꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕꯅꯣꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕꯅꯣꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯀꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯤ ꯃꯀꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯄꯩꯒ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ tuhot pa masa community tuhot lakan ngasi moina dominate tamong khona kontro adugi marumdu kai dawre india government kai dawre manipur ki senglaba manipur gi leba history byam je masi chahi mapung pha gragadi adu notice lai ba khoi maite ha fruit ni punjin ta ragadi mapang kan gi ta ragadi moida akai ba lakani khala kan ngasi thugai na khona bagi mami ma cooking thuga khlai ba sinami ta lakre ba tam adugo sin bagi film lakre adugi mama yam je ngasi kai dawre adugo ma ngasi di khoi wa kan ngange ngang do yak to dum ngang je rabani ana haju che ai khoi achu mangang do lady minister gi lady ba secretary to chief minister na dai traung da iba director general police iba chief secretary da iba dc sp jirida da iba letter je masi yam maru iba letter amani ko masi khoi masi makan masi maru in lobu da yaroi tamako maram di nati ye sab gidan government have say headed by the chief minister with the collection of my cabinet ki my decision lori irevani masiga uramba it is 100% that the seriousness confirm to 100%. It has been reported there in Haikhrabani na mangonda intelligence ki mayam thane ko puna mapto adugi report mo lai mosla do phadina taldo machine haidama direction pibani it is a direction aduga you take action haibani aduga tamo kasiki logic ko ni am ngai tabasi luhan pa hokip ko boni pa mana yan kare thare ba tam thagal ai ko Mr. Luhanpa Hokip, aina ngasi adomda mingpal hai sini. You are the foreigner. You are the illegal immigrant person. Nang siko. Nang khanga to budi ngasi government gi lady ba document based tawar kanda na khoi si kai daure Manipur thugai na masang pa dugumba illegal immigrant dugumba foreigner na bin sana khango nogi na thakta rule and law lai bani soida noibo matam khare pa tam yak na sana khango Luhanpa Hokip ai ngasi doida hai sini aduna maitai do odana khu tha baje noi aroi bada noi Chile ka himra tu pai lai na haji manipur da no more amon tawano mai khu thagano micham hat kanu ngoi ka kora ba ngasi warning tawri sini tu na noi ta government gi leiba evidence mayam na ngasi ri thakta yoma khini manipur praja mayam haji khangi yengi aduna haji lai films de noi aroi ba nagi oiba ngasi khogi mai tagi pai bugi poroda huran magi tarani mapugi no mai ba do noi na tarani huran magi lotpa ma ju kunni huran magi lotpa ma ka ju mapu hai ba se mapu hai ba ji no mata no soin loigani aduna noibu phabi na ba noibu senabi na ba noi gi thakta Kanagu moment lay have a sen Kagunu Aduna, knowing a sing ngang, was say, but Karim Tiny book Mam Do, Nasara Nasaki history legitaba, Nasara Saki loan legitaba, May legitaba, Nasaki fruit Hong Kong Duna, mean the Karim Nabani, Jati Masara Masakanga, loan legaba, May legaba Kangu Matana, Kanagu mean the Karim Roy, Aduna Masaki loan Mayek yet Jati fruit, Nahon Cham, Hong Kong Dikadore. Nasagi Jatima fruit Makanaba, the Jam Kanaka, me bu Karim Tainaba, me bu Hatikanba, me bu the Torsten Gang Maja, looking at Tony Aduna, Adugo Posa, Toguno Harisini, Toguno Harris, the son of Kanaka and the son of Aduna. Lastly, in hygienic is the Zakumar Hajila issuing Matanga, documented based on the money, Aduna Hajila issuing Matanga, cookie narco terrorist, drug mafia, and Wujingi, Kingpin Karano, Mogi lady cookie Emeletara. Moi taran dai telo ni moi taras ne ke daure drug han mani moi taras ne ke daure numi ka phan mani moi taras ne ke daure mi han mani moi taras ne ke daure yumi than mani ko aduna mayam jigi oba daita responsibility ka si thobi irang jigi oba mai agar dare daita punu mak se ko ki emle taran pu do na tham jagi han I magi tongan hok kano si da ko gi kana no khara khoi si da message thar ko yauri ko gi hok nu give adu da baitin nu de khara yauri ko aina moida just agi from my opinion agi suggestion to ke do ni moida Moisi yamna khogi mi insult to ba karem na ba no kem hagem na ba ta kana kai karem to mo yam haye moisi ado aina mo da hajani ngidina moisi sina agi my from my opinion ko mayam dai thamjani je moina yamna thawai yamna asa moina yamna aseng man hai ta ragadi simple logic ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨ 5 ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯦꯠꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨ 5 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯨ 5 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯑꯝꯒꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯂꯨꯋꯥꯟꯄ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅꯀꯣ ꯂꯨꯋꯥꯟꯄ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯥꯗꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯄꯨꯗꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯙꯧꯗꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯣꯟ 5ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯕꯣꯔꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯪ ꯅꯄꯥꯗ ꯍꯪꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯨꯗ ꯍꯪꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯙꯧꯗ ꯍꯪꯉꯣ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯅꯪꯅ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯤꯔꯒꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯄꯥ ꯅꯄꯨꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ 5 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯄꯨ 5 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯏꯊꯣꯛꯑ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ 500 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯍꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ separate budget ama kanada pigado haita gadi mogi mai thado sirba singi to an pigado ne nako adu sibi yawi mi sing dudi kai dawre hajuki leiba mla taraga leiba la loba mogi kuki shu tawriba yawi khulai pai ba moi aso sang le moi kangu singuna kogi drug karbar to goda thariba kangu singdu da ngasagi labor ne prokhiba kangu refugee kangu do labor ne kangu singdu ngasi khulai pai na lar ka phan bane ko adu gum bring dugi ngasi silaga kai dawre moi torop tagi na mogi leiba paisa moi loan thabi sadi piding atramina kai dawre mogi mini si jega hajala adu chadada ngaraga ni re paisa kan law pi ya na boina ko adu ma mogi adu gumba ngasagi labor ne lakhiba mogi refugee kangu singdu da paisa pi ya na boina 500 crore demand ta hore moi mang na center ko lama chuma mani da tamako o human hagi potuni adu ai khoi gi kai dawre mogi mi chama sibaga mogi mi lising sibaga ai khoi gi maitai gi mi amakak sokpaga value khoi ne hele ba tamako moi drug karbar tawga drug charaga horphum khangda leba kangu chingdugi oiba life ka simna kanda manipur nga na manipur kanana ba ipa ipugi chai lising ani hum mari gi puari dik lakwa samdar pa isai chuma yam gi oiba puari da halaman thamira ma puari nga na hona bi isai chuma yam gi blood ka moi gi mi lising ma gi drug chabaga mi lising ma gi blood ka ai khoi gi mi amagi blood me hele ba tam belu ko aduna sai areas da moi to isi dikai nate moi dikai dawre drug chaba mayam du khulai pahalaga lan ka phalaga siel laga sa da ma to laga center dagi amu sai bikhari na ni sen mayam lo do phana bagi dugumba la long ne thari aduna ai khoi gi mayam di isai na mayam shoening de aduna ai khoi gi le project section ji moi gi oiba la long moi gi oiba phiam je mo ni sangal ai aduna ai khoi section mathau tare ai khoi gi le riba imai ben khuding mak asi vote loi gre election is gone asi loi re amagi duradi thi da bida ai khoi punna ai khoi manamina kanda manamina de hebnate ai khoi punna tawkanda khoi thengnamina mata moire thengnamina ji chuchampur kangbai kangpokpi adagi more jiri particular mane strike rebi jaga singje athu matam da khoi namase ai khoi gi han la jaram ba praja singje lehen ba yarna bi tam da khoi lalong yat matam oi habi thamjagi shalo sinjagi